Mama catch your FM, catch your FM. I say Mama catch your FM, catch your FM. I get Mama catch your FM, one sem no pen one sem, but what sem brana, Uncle one sem. If we say Obinima, Obicher, Mama catch your FM, no, Mama catch your FM, no, Mama catch your FM, Mama catch it. Abamos a Abamos a bim boy, Abamos a Mama catch your FM, catch your FM. Only about Mama catching the said when you know when you see a brobia, you know, BBS a draw and a tema when you are would see a program when young coupon shall be a will be no will be chere. Said when you get telephone number no, be patrol 015 21 400 8110. And the young Yabemezi and Gala, you always have down for. O Kristo ni makruwa no why you wanted intino bodan kofi ena so muni aba mama kachiri abusua ne abofo esma me a na ya yom bodam kofi bodan kofi and say ya aba sododo ya hoho wi ase obronsa ma hwehwe ye na wanya nkwaje ama wo kra nkwaje be no pa ama wo kra odofo hey and then the phone boko a futu some and yansasem and many about can you gloria maybe I will be and then maybe over and that told was let's see you let's see some of me became from one back na fabobra about one saying uncle practice your cassette with a for a son not in a babu and you may have a bujon. But Jim Mattia see a dog one pa. Paul is in a cannon some cash. Obuswap chain ya me. Can ya me a dome of a time? But I bet on person was a can. Ya your hope won't can you say what Jemma will say? I hope won't come on your soon for your home. My idea was up or down for. Yo, why you wanted? To Bodam Kufi, what's it? When you have before. Bodam Coffee, I'm glad you are my cry. And me about womb, and it's a movie, not see and some American. Now, when you are baby a flu, said the baby Americano, ya cassette rebellions are for by the devil. We count of our one feeling I day. Many punkers are with Jimmy, and cannot show why dear you was saying. Ya homo. Yo, Mia. See, I some year, a branch be too quite free in my room. Or buy a man gun. Now call the Pessico. I'm a man to a brother. A branch I cannot see me. I am maybe no me. A brabon win some nebula. And yes, again, we pay a Pessica, Sika, and a no. Any young neck, you can see. You know, be so about a book, be chum. And yo, many are known at the first and never Tinasia. And some be brilliant trouble said that the Yamakan and some of the Yakunavi. Now, when many about Canny Gloria, what for Christo, South Plan of Wajan Quan. Many about what young folks will be no more about bachelor idea. And ye gun of was said the Macan men can only subai and you subai. And we tea, Moma young shed about a bonny and a more year too. May you be a young Christo Swasam. Say fata, and I say fata. See, you me a bear woman, many a bear my easy. Was saying your own support down for. And what to two upon me in a man go on to see your home. And saying, can he? And send the brain, what can say the Macan, we are 3 years chamuco, it is of one so, and no, ya be the lens of one hair, and your one actually the lens of one and it is a brave, a dear man, premier baby, said the Macan, can you grow me baby open a watching? Only people as I see so. Yo, what a fourth near but that Janet, you only about Mama Catchy. There, and summer a trouble, no, the trouble in Baby a free in anything. There be a free in and say,
asem we maka akire nipa binum a me ne omo edi nkomo e wɔ radio yi so se ebra afia so asnega ebie na no ka se Ghana fo mo nto abama MPP na me ka se ma me we obe create confusion na afia so asnega wa create no na afia so asnega o te se aboasebo aboa bia ntim no okɔ abonten a obesan de ne huhu abani fie afia so asnega te se aboasebo because of ne ba penano edra ma me no wode masebe sa akwala no ebro no ane ma no che wo wo no na se de Bible aka na de ohun mobro hu fo mobolo onyame so hu ne mobo afia so asnega don yakoma pa ekita no akwala no hunti no waye no ho woto na woto no bo a wo se wakrabo na mmom afia so asnega ye nipa wo ne na ma ewe sa wo hweye na usu nyansa Tracy gwan su nyansa afia so asnega na set sa confusion we nyina na mmom ma wate ase se kani sansem a ewo Ghana obi abie na no anya ndisi na ya MPP na ya politics sem no Tracy nsama wankasa wonsama wakan minim sa nipa bebrati wonsama waka enti me mfa wasem bia nhye me video mu na mmom obi a watie wasem a waka no obete bia make yase woni Tracy nante ye sa yonko mummienu nyina no ko wura ndisi ma me pesa wote ase sebe mpredua sanana kufuado one ne yire empo kontokwa enfect MPP na kufuado no yire ko Auntie Rebecca ono kurenti mu infect MPP efise ya awarefo entokwa adenti na de bia no de se ensam a wo beka ne be fect MPP en be fect NDC e wo kwan ben so eya niam bebira mu ntwa so na niam a ekoso wo wiase no sa wusi wo ye kristoni na se wo kuro ya wo si ayi e de se Royal TV fo aka wasem kwan ya wo fa so kasa ye mitie wo nsem bebire na minim se wanya obi atufo se wo si wa fa kristo a e wo sa wo se fri niam bi ho ensama woka wo ba na wawo na wawo ne sofo obi ne me kai se me wo interviews bebira meti a wo so wo ne boy bi eye phone esa wo ye director se de na no wo ye afa no wo se ye be gina be kasa wo ne sofo no wo ye eno no wa waka wo se de ogu no eno anu twa ebra na ne Tracy na ma na o ma wo James kama ni di ata na wo se fa eduru so nti kawa no tum na munya ise ye be bobodi na obodi na de ani besi sabe ba ma na wo beboni din no eno no yaka wo bi ahye mbra se be ma tinware na be ma tinware ni enti din na wo bebo se be feti papa na wo bebo ni din na busuafo na be feti o mo na mmom no hwemu se busua no so nyawo hwemu se busua na nyawo sa wo wura bi ro dabra na wo bo ni di se nyo ono no kra wo pa wo na wo be kasa edenti na nsema hu hia ma wo se wa fa Kristo se Kristo ya wa fa ni sa bren kan nsem we kra wo te ye Tracy kra won kan wasem wo se wa wo be ye wa de se wo betunufo enti woni se Tracy bro so se de wo ka no wonti bi ntunufo a eno no ye nsem a wo so wo be gina ho se wa fa Kristo ye se nsem a wo ka wo be fa be kan se be fa te NDC awraba me ka sama kire wo se mo wo Ghana korona da ho se me wotumi a nka wo ne manasi enka mo mienu nka meye wade wo Ghana ho kire se Kristo na mo fa no personality bi a mo pese mu dinya manasi se afa Kristo she wo sore ansama a woka na me hwakuti ya pa obofo kwaku antwege akuti ya no obo na obo ne se papa be ba be so no be nyansama kade anim ne de wo maka to no so eye de ya ne mo pe enti se mo fa Kristo a ade enti ne mo fa nya preaching wa fa Kristo na atiboni mu wasakra wo de asofo to kwan mu kunipa mo yese wanyina wanya ho fa ahodie manasi na wo de te Ghana ho na wo so ebi ne sese wo kani glory wo so wo be ye no kane na wo prepreka na nne wo de wo mpiri bi Tracy na opere no eraba be ka kire why you wanted ti azifo anumi o se why you wanted nti bodam kofie bodam pa na kofie na wanya nkwaje bi aye ben ama wo kra wate ada ne mo ya niam a emfatasa Kristoni ba ase Kristoni ba wo fra wo se wo ye Kristoni eniam a wo ye bi amfata na no wunya Royal TV fo wo keka nsem basa ebi ne se wo ni Tracy nsem me be kansem e na me koto credit eraba Bible si kruwa no enu na ye nua be ma di aboyo se Kristoni ma kruwa no ho ne ye mo yina nyepe na de na wo hoka be ye nka Kristo 40 nyame fie di nsamfo na nkwase asem mo so mo de ato mo ho sesa mo ye evangelist a se chese mo nama ye ngusam aye mo aye konkro na mo ya adwene kita mo so nya adwempa eye bibibi a mo penti a eno ne makasa memi wotumi anka wo ne manasi e ka be di mu djuma wo Ghana papa ei wo
obi a wasakra de nka beti obi kura nka asem we nko wu kura no ya beti ani se o Tracy eka ya fro interview obi no o me de say me mfa nya asem ehu hia afa ni wo be kansem papa no koye di ene onua Bible said ye wa waka no benya akatua de wo obi bebra wo benya wo akatua bebra wo benya ebra no ne nam no Tracy di ewu ano ne no said ye oyi sika ma o jama no wo ho no eduro bi ya Tracy course bi Ghana for mama yen sisa Yesu bai na yenja bibia de politics no na se minister bi ko twempena e yo ne yira ne nabusua asem emfa wo enti we ne infect ayi politics ya wo na munya asem kura sesem no na NDC na MPP na papa panimu akwese pijamase eni nti MPP yenyina di owura e yo no ne private asem ono papa panimu ne pe no we MPP no ye national security panyini na akwahye ne pijamase papa panimu bi ne ti NDC na akwatwempena na awo o hawo ne sen adentini Ghana for sebe nkura sese ne nkwase asem ye bodesa we na wanya adaji abegina ho o credit na wato no fa hye Bible mu ne fa ye preaching mate na no ne babua wo na wo ba no so a wo di tsena radio so esa wo ba no ne ye say form at bi na awo asese wo fa dia wo di se Tracy be kanti no wo ba be ka sofo na na twempena no suti ase na sra bo ne fa che na Ghana for munim asem we ya fia so asene ga so on kan we no o twene wono de ode ba je ode ade awie o twene pa na fe MPP ani NDC bato obeya wie ho na afia so asene ga asem amaka ne nei me ka kire wo se me hye wonkom se afia so asene ga ne Tracy ntokwa ebesi Ghana no obi abebo ne nsam afia so asene ga ne Tracy ntokwa ebesi Ghana obi abebo ne nsam se ye be klapo ne ye de ama no hye ewiase wahu Bible akase ye ma ye ni na ho te se abo wo Messi afia so asene ga gina ho yes an ye mana na me se abga we the confusion be ba Ghana confusion ni na Saturday ama Tracy no na wono so akora wo mu ade apra ko tam na munti no dia yi no what you say eti Ghana fo mesra mu munu ya baba makachiri de na abusua ne adofo e de aba ye de ebra mu yi no obi anya so no tie ne ba bibiara kani glory awo mo ma ne ntia asem yi say asam na wo pese oka no enu ntime affect politics we nya politics asem o be ma president kwa twempera nya politics minister kwa twempera nya politics ana chese enu ye de ya aduma bi obi da no so obi da obi aduma no sabe mpra dia san sikani bi kwa twempera enu de onu ane de ne ho na o twene mpra asofo no kura na watim le sofo awo no sofo no nyame ne bebu natayo asofo na beti Ghana wa sabe be fa mo na abede mo awu wasie no nyame ne bebu o motai enti dana dwen sa wo so wasakra ampa dia dana dwen na munya asa nkwase asa ne sam kura sesam no na niam asi wo wiase yeti kuro nga sabe ebi ne mato take tikwa pese be ya busuafo obi maame awu hye fridge mu opekona be ye ne maame ayie obi ba achase niam bebre na ni pepe kwane atima bagana bi ni so ba brekyere ha be ye yes se de wiase ye kono ye nim se ye behu ye busua wo Ghana abusua wo Ghana so behu ye na wo bia wo ye Kristo no wonam pa ye wonam mompa ye nwene ho enia momma ye nsua nyansa wo niam bi hu wate momma ye nsua nyansa se ye ni obi nya asem a asem no se de ye besi akukura asem ne te se de we ya politics asem eraba ma we nya wo ho na obi kura ofa ne ba kura se mu enye nwo te aso de mo fa ne ba enye nwa obi nu ekunu nua ne no de enye nwa wate enti we na ye de ya obi adi ewu onte Ghana ho na ma me bi ni scam na yonko a obo pa se yenkoku no no onte Ghana ho no te se ma me bi ama na dan fisika obo pa se nka yenkoku no eni ama wanwade na yesi bo wi ase ne mu na obi akwafa mpana ne na wo no eno na se perfect NDC eno na ne fete wo hefa ya ne ma bi wo ho a mo ya Montsena se na mususu na modi am pesa nka cho sesa wo so wo Kristo dia enye Kristo abrabo no wo bono waya dia ba ko waya miyenu nie kokwa ya de Royal TV na amankwa se papa de so ye panyini so ya akra minimu no de wa no wo kasa no and some so ye Kristo ni ba and some so ye evangelist and some be ne yanka ha beti ma church ni pa bi pesisile amafo nsema Ghana amafo aka e dia what is sisile amafo e kasa what is Cecilia Mafo e kasa so amanfo tere so ye bayifo ejim or ti say ene say brother Samedi ansa na anka Cecilia Mafo bi e ba ansa ni dipa anka ye what is obi afra na mana be gina ba bi a wo kasa monsesa wate monsesa na Ghana ho no mo de amu nim nipa bi nim tumi ni sunsu ne kita omo
anka munima se show men's bear na wo no ankasa woni Tracy be kan tokwa no akwasi sei eya bronsa munuma wa kreti awie atwe no ho na wo de mesem wo mfa mark ho sei entokwa afia so asinega oni Tracy be kono ebe ye nsembo wodofo afi no wate yenka woni aba mama ka kire nie eye wo bi nima wo bi kire eniema ya koso wo manga na mu no nenti ka kire woni ase bodam na kofie wa baso dodo bia mo ye no Satan na hwehwe ye no wonam obubon se jata obubon ti se jata nti ye mpempa de mfama ye kra wate ade ya ne ye ji ya yo wanted o se ya yo wanted ye kwa akon so ye di akon ye kwa akon so ye di akon moma ye modam kofie ye mpempa de ma ye kra mutie kofi kinata kakra why Kofi Kinata say na fa da fam kranka sojafo e na e gade wate eniema e koso wo wiase no moma ye sesa na ye firi niema bebre hu na say ya brabo say ye nipadua a Christofo niema ye ubie wa na oye Kristoni wo fa we de ye Kristoni esusu ba na niema ye nti no ese hye abaya ketwa wo watu wo si so ye evangelist wo so nyame but niema wo ye bia so fata se de wo we ka won sam na no e ye so hwe na bi no nti na wo san ka otimi gina no wate e ya futu na me de abra wo no sa wo be fa e be boa wo sesa enya nsam na wo be ka no grab na wo ne nam e na wo ne nam na papa no e na oye sei na oye sei raba e ka kire wo se ewiase na da ho no ena ho kwa se wo so wa fa Kristo a ma Kristo hu do e na Kristo hu ensena hu mu na fa wasam na wadwini nyina fa si Kristo so na munya asa na yema we no watenka Kristo no oba ye hwe nsama ye ka gu no so asubo ntesu ye to gu no so e de na oyeye wo gya ni nyina ma ne papa kase die ba asempa na ehu anwa wo Tracy aka afa wo ho a ya sese wani abro ho sa no e die ba asa na Tracy aka afa wo ho a anti a wani abro ho sa no e wasa wo sesa enya fine mo sesa mfiri niam bebre ho wate mo sesa mfiri niam bebre ho yo me da se wo saka audio ya video ya na de ama wunu ya nso e wunu ya ba mama ka kire ni ene kakra bi na ye de baye e ya futusem koma ye nyina na wiase no eniam aga na fo ye nko ye ye life na nyefe bibia na ye de politics bibia de ya politics se na e ba bobodi e be fete NDC ewuraba me ka kire be fete wa wuni padua ebe fatu ni padua kani glory ebe fatu ni padua ebe fati nyame na wo so na wo so no nukure mu no because wo ne royal TV fu ako no wo sana be fatresi ntokwa we di ato ho so no ase Kristo ni mani pan hyew enka se ga we pa nka nye Kristo afa na adai ede ya ban ko a Tracy bi onka sa wo ne sofo na wo wa anka sa no wa beka wa so kure ya wo ne ede se director bi ne wo ye me metie sa interview no bi a wo ye no e wo wa wo store na wo to nku wo mu no efe de obejina bota akasa wo ne sofo bompa ye na srebo ne fache na sabre niema a yekoso na se wo sesa wo se wa fa Kristo a enso hwe na wo de no me da se bebre wo saka na de mo ni so ni aba mo na page ni e do for subscribe na mo share e sam se de bia me ka ye kasa che be yan safo ba dwendwemba se wo betia se ni wo fa be bia fi ni me da se bebre bye bye.